Biyag ti tao. Hello manen, kada kayo amin na imbag nga orasyo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoy te Drama. Sakbay ti baro manen nga episode ti drama Abiyag ti Tao. Hello pay kan ni Oliver Gutierrez, Josephine Cruz Balocon dita Singapore, kan amin na pamilya na dita Pangasinan. Kastamatan kini Norma Gatchalian dita Mindanao. Kaya titayin tayo nga ro dandanggan ti episode 347. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Sigurado ka kade iti dayta a desisyon mo, Emelda anak ko. Wala nang. Naskan nga agsakripisyo para mutlang iti masakbayan tayo. Ay, narigat sa mo iti trabaho ijay abroad anak ko. Narigat. Ngam agano saklaan. Agurnungak nanang. Ket no makaurnungak iti pagpuunak o di agawid akon nga agnegosyo. Kasano ngay, no makatumpong kamot iti istrikto nga amaw anak ko. Ikararag tayo. Asapay la kuma. Tanaanos ti agbalin a boss ko nanang. Di kay madanagan. Takadwak mo't ni Trina a best friend ko. Ay no kasta ti plano yaw iti gayam mo. Saan kayo alapdan anak ko? Sapay la ko mga road, tagbaligi kayaw iti anyaman na plano yaw iti biyag. Agyam anak unay iti suportayo nanang. Imelda, friend. Naimbag man ta pinalubusan na kanina ng mga agabroad. Madanagan. Ngam inlawlawag ko ti amin kenkwana, friend. Narigat mo't nga mintag sapul iti napinta sa trabaho dito lugar tayo, friend. Ay, nga rod Isu anas ken nga agbirok tayo. Anyat amuta nga friend. Amangan mo't numaya ti agururay at trabaho kada tayo di balasiw taaw. Ay na, sapay la kuma, friend. Ay, wen gayam. Kompleto ka din ti requirements mo? Siyak ngamin kat sanpay. Kompleto na. Agawaan mo tan ati mangipag na iti papeles mo. Tapno maka-flightan. Ay, manong makoy. Amom no anya dinadamag ko kene nanang. Anya tinadamag mo, Vicky ading ko. Agabrod ka numot ni Imelda nga kabsata. Ni Trina nga gayem na ti kadwa na. Anya kumamot ang muna da dya kabsat tangay. Mas dawak nga rod. Ibirbirok na lang ti pakaisagmakan na. Nagado mabalin a pag-applyan dito Pinas. Abroad pa ilang mo, tinapili na. Kaya't na siguro man ang tagpasekat Di ko na siguro nalakat abroad. Sa bagay, awan matkit iti bibiyang ta kanya na. Uray idi si bibiyag ni tatangkat pa, bida nga talaga dadya nga kabsat ta. Awan, santi pa nagbaliw na. Anya din nadamag ka. Agabroad ka no, Imelda. Balasang ka. Wen tata, nakadamagan yun. Ni Vicky akabsat mo Ha? Isumit isang kaibagana. Ti may papan iti panagabroad mo. Ngumapayakas jay. Nakalibibay na mga istorya. Kasla di na kaya ti panagabroad mo balasang ka. Anya? Ay mala, agagit kalat ta. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag balasang ka. Agyam anak, tata. Agin papakada pa ilang mo tayo nga Imelda. At anya nga iti insungbat mo kanya na manong. Agan-an nagkaijay kunak lang. Siga nga. Uray siya ka. Awan matamok nga ibaga kanya na. Amangan kay di numailaw anak at dumakal ti ulo dahi nga kabsata. Nakunang payading ko. Itanto pa a flight na lang madlaw alim mastugay. Asinaw, Jelly Mastaw, BK, Makoy. Ay, kwa, jay katrabahwak, nanang. Sigurado kayo? Kaslaga may nadanangig ko, adi nakamat yu anagan ti kabsat yu. Ay, kwa, kanagnagan na ngamin jay katrabahwak nga limastog, nanang. Nagapuan ti package yu, nanang. Inpawit ni manang mo nga Imelda. Kasta aya? Wen, damo para kada kayaw kan ni manong mo amakoy. Nakalasin iti para kada kayaw.
Ta sinuratan na pa itinagan nyo. Saan kami matngagdaw-dawat? Anak ko, panagkaya mo ni manang mo kada kayo Ay nananang, no chocolate tumatlang data, kabaalan me kanimanong makoy ti gumatang iti kasta. Han may nga pagan-ano ti pawit na. Na, apay aya akasta kayo ije kabsat yaw, anak ko. Ibagbagak lang ti pudno. Kabaalan me mati gumatang iti chocolate no kayat me. Saan lang nga ni manang Imelda ti kabaalan na ti gumatang iti kakasta. Manula abulan ta dito abroad nga mariknakon ti bannog ko, Imelda. Ay, uray siyak, Trina. Naimbag ko nam ta nasingpot dagiti natumpungan ta nga amo ta, friend. Kan uray na bambannog ta at least, adda maipaw itamot iti pamilya ta, friend. Sa bagay. Ay na, maragsakan lakit iti pamilyata. Ngamin, mapawpawitan ta idan iti kwartada. Wen nga, Rod. So nga anusan talata, friend? Tainton makaurnong tao di agnegosyo tanto ijay. Wana, noon niya ti plano ta edi, iso taramidan ta. Sige, friend. Ituloy tanto ti agsarita inton madamdama. Awagak labiit ni nanang. Saludsudok no naawat nantayin pawit ko. O sige, tawagak met ni nanang ko. Hello, Imelda, anak ko. Kumusta ka mo dita abroad? Nasayat mo't nanang. Da kayo ngay, kumusta kayo mo't dita Pilipinas? Ay, nasaya at kami mula ang anak ko. Naawat yung kadintin pawit ko a package, nanang? Ay wine! Na-i-deliver idi kalman. Ay, kagyaman kami unay, iti impaw it mo, anak ko. Adamot ti para kadamanong makoy kun Vicky. Da kayo to na ti makamu amang tid kalakwada, nanang. Wine, anak ko. Apakadaak nga rudon, nanang. Naskan nga ginana akon. Tadapay trabaho miintong bigat. Kat agan anad kayo dita. Uray si ka, anak ko. Agan anad kamot akanayon dita, wine. Asino diya kasarsarita ni nanang iti cellphone na itay bigay ating ko. Asino pa yung kumangay? Diya kabsat ta nga pabida Mayat man ang tiisam jay bakat. Anya kanu nga dyan pawit na. Diya ka mo Hangko nga pagan ano nga damagan. Ada nga ta chocolate. Ni, ay sus, pangaasim Han mo nga ipadlaw nga agbibisin ka manong. Lumastog man ang diya kabsat ta no ipakita mo agbibisin ka iti package. Kalpasan ti talo at awan na pa nagtrabaho ta dito abroad. Makaawid ta matlaangan, friend. Wen nga ro, Trina. Kat kasano, patuluyan ta ka di matlaang ti plano ta? Ti saan ta na pa nagsubli dito abroad? Wen tadamot ton basit nga urnong ta. Wala, day jayan ti pangrugyan ta. Panagkunak kat umdas mat siguron day pagpuunan ta. Wen friend. Kat agabang tapay laeng iti shop. Wen, friend. Tapno makapagrugi ta dagos. Tano agipatakder tapay lang iti shop ta. Aggastos ta iti materyales. Abang laang ti paggastusan ta no kaskasano. Ay na, excited ako na yun, friend. Oray siyang met friend. Kamaudyanan na. Matungpal met ti arapaap ko nga negosyo. Ne, dalos kayo mat adalos, nana. Wine. Ta sumangput jay kabsat yaw inton umay abulan. Ha? Nalpasan na ito kontrata na ija-abroad na. Kaumay. Nalpasan na. No kasta, awanin plano nang agsubli ija-abroad? Kaag negosyo da ka na itigayom na. Padagang plano dang agnegosyo Wine. Amuyo mo ti kabsat yaw. Talaga business-minded. Gusto Dapno masubalitan na mo dagiti sakripisyo yung kinkwa na idi. Ne, simangpot ka man gaman, Imelda. Wan manong makoy, kasangsangpot ko laang itay. Nasayat mo ta.
Kahit kumusta kayo matan, Manong? Nasayat la tamay. Plano mi mutan kini Elsie tagkalay sa intong December. Ay, mayat nga rod. Ano kasta, Manong? Sige, tumulong akto iti gastos. Di bale, sa anak mo nga agsubli di abroad. Sana na masapul at tumulong ka, Imelda. Adda kwartaming aramatan mi. Anya? Uy, Vicky, ading. Imakar ka mo't gaya mo niti pagtrabaho, Nabayagan Dakul mo't siguro ti sweldom iti baro at trabaho man niya. Sakto laang manang. Saan mat nga na nga to ti posisyon ko? Amumat nga sa anak nga nakaturpos iti panagadal ko. Mala, sana bale. Tinapatag at trabaho, maading ko. Wen saan mat nga mabalin nga mangnamnama kami iti-ititad ni nanang? Ha? Agurornong kami matitinubyok. Plano may matagkalay sa inton sumarunong atawan. Ay, amom, uray ni Manong Makoy. Plano da ka numuteng kalay sa itinobya na inton December. Ano yung bag kayo, pay? Addan ka ayan-ayat yu. Ang siyak, awan, pay. Wen data agpalpalastog nga minti ipang pangrunam. Anya di ko namading ko? Ay, awan, manang. Nang, mapanak pa iti ang tigayim ko, Desidido kayo mutan nga agnegosyo, anak ko. Wen nanang. Dati nakasarita mi apagabangan mi ije sentro. Nalawa ka no nang. Kat mayat ti agnegosyo ijay, tadalan ti adu a tao. Ay, mayat mo't atap no adu at hagos ti customer yaw. Parang ananang. Ti plano yung ngay, amang ngaywan iti babaw. Matuloy ka di mo laang, anak ko. Wen nanang. Dumagasak iti ayan ni Nana Pilar. Tadamagak no adala ko na aburiyas. Mayat day ta, anak ko. Mayat no saan laang amay may sa tinegosyo. Idi pa'y laang aplaw no miday ta itigayom ko, nanang. Ay, sige, mapana ko nang, tani, aldawan. Ay, hawan ka no pa'y mo't buriyas ala ko ni Nana Pilar. Kasta friend. Di kapilitan nga agsapol ta itidaduma amang supply kadata. Wen, friend. Adamot kit di inted ni Nana Pilar, amabalin akong takenta. Ang jakpay mo't inawagan. Ay, wen, nakasaritam ka din ti akin kukwa iti abangan ta? Wen, kan antan nakasarita ka supplier ta. Ay, mayat nga rod ano kasta, friend? Rugyan tan tagkanpas kadag iti masapsapol. Tapno makarugitan. Ilakad tamot lang ti permit ta tapno legal ti negosyo ta. Kumusta nga iti restaurant yo iti gayem mo, anak ko? Manglukat kami inton sumaruno abulan, nanang. Ay, kaamangan mat no kasapulan yo ti empleyado. Pampanunutak nga rod, nanang. Mayat nga ta da Vicky kan Manong Makoy, nga agtrabaho kanyak. Kasapulan mi ngamin ka ni Trina ti kadwa, nanang. Nang runa kat adapay dagiti baboy anas ka na masikaso. Sigurado, mayat dagi jay, anak ko. Sige, kasaritak tuman nga rod ida, nanang. Wan, basi mo lang ti sweldo da iti trabaho da. Abangan no da dakkel pa yati masweldo dan tuken ka. Manong Makoy, Vicky, kaya't yung kaditi agtrabaho iti restaurant mi? Ay, adamat tan ti trabaho manang Imelda. Di kay madanagan, tano adu ti customer. Nainayunan minton ati sweldo yo. Kan may sadya kaya tagtrabaho iti restaurant. Ni Manong Makoy makakayat na. Ora siya. Diyak kaya tagtrabaho iti restaurant, Imelda. Okay akmatin itatrabaho kita. Agsapol kayo langan iti sa baling at angdanan nyo. Adumat idta. Ha? Ay, sige nga rod Okay lang kanya. Naglokon da Jacob Sata. Kaya't data pagbalinan, ababaunin da. Wen nga rod Jakmat kayat ano siya. Nakarkaro pa'y kanya ka. Ano saklatan at agbalin na dyan ito. Ngamte agtrabaho ken kwa na. Ano sakmat agtrabaho ije coffee shop Ngamte agtrabaho kanya na. Talaga na nga to.
Narapaap day dya kabsat ta. Wana nga, Aging gatadta kat single pa lang. Una, tayo nun una na mo tagpasikat ngamin. Naku nampay, manong. Ay, friend. San mo't akayat dagiti kabsat ko tagtrabaho ti restaurant ta? Ay, amom friend. Talaga nga adda madlaw ko kadagiti kakabsat mo. Ha? Anya day ta, friend? Kasla saan da ka akayat atulungan. Ay, san mo't siguro, friend? Eh, pasensya kan friend angam. Sipod pa'y idi kat madlaw kung adalimod nga apal dagiti kakabsat mo kan ka. Ay, anya kumamot nga iti apalan da kanyak, friend. Ay, di ka man mo't agin di ammo, friend. Amok nga oray si kakat madlaw mo kan makitam anya ti makitkitak. Successful ka ngamin, ngam isuda kat saan. Makitam, friend. May mayat na dati bukod ta restaurant. Wen nga, Rod. Saan ang masapul nga agabang ta? Kalpasan ti mano atawan, di makgal ti negosyo ta. Iso na laang ta da kurang ken ka, friend. Ha? Anya ngay, friend? Makiasawa ka matan na. Anya? Adda nasawa dagiti dua kakabsat mo. Kasi ka, aging ga ita, single pay lang. Awan samot gasat ko iti kakasta abanag, friend. Awanan, naladawon ti amin. Ay na, friend, mabalin pay. Saan pa naladaw ti amin para iti dayta banag? Makitan to no? Ada ti mangipateg iti kastoy aropa, friend. Mayat timpatakder damanang mo a restaurant da VK. Awan bibiyang ko no dakal ti restaurant da. Ha? Naparamag ngamin da dyan nga kabsat me. Saan lang nga data? Ada pa imot na. Imot? Itno ado ti maitultulong na dito'y lugar tayo. Nangrunakit ka lugaran tayo mo't lang timplado da. Dakkel at tulong mo't jay trabaho ama ititid da Naparamag kahit di tata. No para kanyak, saan a kinaparamag tikas jengar aramiden da? Jak amaw, no apay adiyo maapresyar ti kabsat siya. Ay basta, sipod pa'y idi. Amo me no anya klase ti tao da dyan nga kabsat me. Ubing kami pa'y lang idi kat madlawan nga naparamag. Tata, ada ka din ni Manong George? Saan pa yan nagawid, Imelda? Ada ka diti masapul mo kinkwana? Amangan ko nakno, kayat na ti makipurdiya kada kami. Ayun kayat na. Nadakamat na ngamin kanya kidi na minsan. Urayan na laang ti text mo. Aya? Awagak tulad ta nga rudin tata? Ay na, nagasat kayo kini Trina iti negosyo, binaangon yo, Imelda. Napigsa negosyo. Pagyamanan mi mo't day tayo tinamarswa, tata. Iso na lang ta. Ay, mismo, akabsat mo pa iti addalimod nga apal na ken ka. Ha? Anyat kayo yung sawan, tata? Nakasaritak ni Vicky akabsat mo. Itikas di pa nagsasauna. Madlaw nga dalimod nga apal na ken ka. Anya? Diyak kumakayat ti makibiyang. Ngam nasakit, itilapayag ti imbaga na aparamag ka, anak ko. Kontraan na amin alasayat nga ibagak maipapanggeng ka. Ay, idi pa'y amadlaw ko day tata. Diyak lang pagarop nga aging gaitakot kastagayam ti panagkita na kanyak. Kunak nga ado ti matultulungan mi kan ni Trina akalugaran tayo ang sa balimot gayam ti makitkita dagiti kakabsat ko. Nanang, baka ada ti ekstra nga kwartayo idta. Na, pangalaak ko mga iti kwarta kanak ko. Amumot animanang mula nga Imelda ti mangpakpakan kanya. Ha? Kasaritam ni manang mo nga Imelda. Sigurado, ada kwarta na day chay.
Ay na, saanan nanang? Nana, sipod pa'y iday kumadlaw ko akagurgura yukon ni manong mo ama ko iti kabsat yaw. Apay ka day. Basta, diya kaya ti ugali na. Nagparamag. Narigat agpatulong kanya na. Tabaka dumtang to ti aldaw nga isidir na diata. Anya? Na, saan mo takas ti ugali jay kabsat yaw? Nasaya at atao ni Imelda. Kitain nyo kat adaw ti matultulungan da iti gayem na kalugaran tayaw. Anyo nga min nga amo ti husto nga ugali na. Pasikat launay. Imasinsula ang tibiyag na kat kunamatlan asinon nga kundi tulong. Asino ti pasikat, ading ko? Ay, manang. Ading ko, jak magustuhan tinanggag ko. Siyak ti pasikat. Sana pudno ti kasta apang panunutin nyo, may papan kanyak. Awan ti amok nga impasikat ko kada kayo. Ada ka di ti parikot yu kanyak? Idi pa'y laang nga madmadlaw ko kada kayo kan ni Manong Makoy. Sa anak laang nga agtagtagari. Pangaasiyo, jakon maanusan ti kasta at trato yu kanyak. Kasla sandak akabsat iti kasta nga aramidin yu. Ay, kasano nga tan manong. Awan nga pulos kwartami. Ada dya ospital dya anak ko. Awan mo't ngawing kwartak, Vicky. Tani, jak simsembra kiti trabaho. Sapay masikugmanan ni bakit ko. Ninanang nga ta. Amang ano da kwartana. Ilak aman naknukwading ko. Awan nga ron kano kwarta na manong. Ni manang Imelda ti ibagbaga ng asidgak nga mabainakmat. Ay, oray siya. Mabainakmatin ko masidag iti kapsat na. Kalpasan ti ado sinasak kontra ken ko na. Masidag lagayam. Mabainakmatan. Nakarkaro pa kanyak manong. Alakit din. Oray ta babae ka. Siyak ngay, lalaki ak. Kaduatan nga umasidag ka ni manang. Apay ngamin aya, anaatap kayo kanyak akakabsat ko. Umad-adayo kayo kanyak. Imelda din ko. Pasensya ka na. Awan sa bali ang maasitgan mo saan asi ka. Uwan manang. Pasensya ka na. Asino kumapay ti sa bali nga agtitinulong no saan ada tayo? Awan problema iti dayta. Si dada anak akanayon amang tulong kada kayo. Ang kasla di yung matngamin kaya ti matulungan. Ididay ta ading ko. Saan itan? Uwan manang. Adda ngamin ija ospital dya anak ko mat kat kasapulan mi ti kwarta. Ala. Oh, at ti kwarta. Agudwa kayo dita 20K. Kat di yun bayadan dayta. Ay na, Agyaman kami manang. agyaman kami ading ko. Sapay la ko mga ron, ta saan da kun agurguraan. Agpipinatag tayo kuman, ta agkakapsat tayo met. Uwan ading. Aklunak ngay ti kalabas. Nasakit tinakimbakan ka. Ta successful ti po nagbiag mo. Idinto tada kami kat saan. Nagruna kanyak. Ta siyak ti inauna. Aging gay ta. Agrigrigat lata. Sana kaskan ka. Amagatang mo amin ti kayat mo ading ko. Mayat ti negosyo yu kinitrina. Banag nga palak launay. Gusto ti imbaga ni Manong Makoy manang. Day tatiga po no apay nga nakariyak na kami iti apal kanyam. Kada tayo nga talo. Si katima ko na nga successful ti biyag na. Agkakapsat tayo ading ko. Rumbang laang ko maasuportaran tayo ti tunggal maysa. Agtitinulong tayo. Gusto, tinakuna ni Imelda. Dagiti agkakabsat kat rumbang laang nga agtitinulong. Saan kat nga agiin napal? Sapay la kumaata. Mapakawan na kami manang Imelda. Ala. Bye-bye an tayo dayta. Tinapatag, okay tayo itan. Naimbag ka pa'y manang. Agsuswerte ka iti biyag. No maipapan iti swerte, di yung maibaga aswerte ak iti amin abanag.
Ngamin, no maipapanmot iti asawa, swerte kayo adwa. Tanakasarak kayo iti katakunay na iyo iti biyag. Katadapayan anak yo ang gamsyak, agmay-may sa aklat ta. Malala, sana bale. Tada kami amang ipatpatagin ka, anak ko. Wanmot kit di ananang. Daytoy titandaanan nyo nga agkakabsat. Saan kayo nga agpapada iti sitwasyon? Angam, saan ko mga agbalinday ta arason tapno apalan nyo titunggal maysa. Agtitinulong kayo. Ayatan kan ipatagyo titunggal maysa. Maminsan natural laang ti saan na panagkikinaawatan dagiti agkakabsat, ngam di tay kumapay dagal iti gura ken apal iti kaunggan tayo. Tadagiti agkakabsat agtitinulong saan ket nga agiin napal. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan dayta nga istorya dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.